Makhosi, 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 makhosi. Right makhosi. Kulo daba lukaKhalil Yusuf obeyi-coach ye-Kaizer Chiefs kunye kanye no-Cedric Kazi. Okay, uYusuf uthi yena into ayibona nge-Kaizer Chiefs kumele ifunde ukungatshenja ama-players, ukungatshenja ucoach. Uthi yena ngendlela ayibona ngakhona i-Kaizer Chiefs ngeke ithathe iligi, ngitsho kwa-next season ngeke ithathe iligi. I-Chiefs kumele ifunde ukubuilda, not ukuthi ma iphakathi kokubuilda siyichithe coach sichithe ama-players. Waze wamenshina lo McCarthy, umfana osedayisiwe, ukuthi kumanje ngoba umfana ube kufomu kumele abantu abakufomu ibagcine ukuze ibuilde into ebuildekayo, not ukuthi ma umuntu bembone kufomu sebendlulisa, which means kumele baqale phansi futhi. So into abayibuildayo izobuildeka nini angazi nithi. For my side mina into leyi iyenza isense ukuthi ma i-Chiefs ingabekezelela ucoach, kakhulu ucoach abambonayo ukuthi lo uletha utshintsho ngasethimini, abekezelelwe njalo kungaveli kuchithwe nje ama-players isinoma kanjani. And mina ngendlela engi-understanda ngakhona, ngingazi makhosi lina ukuthi libona kanjani, ngoba beyibuilda last of last season kulo Nabi wacotha uNabi wahamba. This last season leyi bekunguKhalil nayo Cedric ibuilda. Nanko uPeterson wadlala kahle, nango uMcCarthy wadlala kahle. Ama-players afana labo Silva, Lilepo, Yomabuye, namanye nani eliwabonayo ukuthi kule improvement, like abomthethwa so badlale kahle, abo Solomons badlale kahle this season. Then bona abantu abadlale kahle awubagcine uzama uku-eda kumagebhu lana nalawa namagebhu, angithi uyabuilda. Bona abantu asebefomini, abangene efomini bengeniswa ngabo-coach laba, sokucotshwa coach laba ya, sokuzwa abanye o-coach abasha abazofika bebafundisa into ehlukile nalaba ababayenze ba-improve baba. So ma uchitha indlu yakho leyo ozama ukuyiyakha uzoyiqeda nini? Because ngoba uhleli uqala phansi wena, uzoyiqeda nini? Le nto mina for my side makhosi amahle inginika isense, ingilethela umqondo, iyazwakala kimi, ngingazi lina ukuthi lithini makhosi. Ake liphawule makhosi amahle, ngilizwe ukuthi lithini, lihlaziye nani, lingakhohlwa ukulayikha, lingakhohlwa ukufollowa.